laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. nam musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka radio laawol kisal ɗo haray men inni fof ko saɗi ko tooli haray no andirɗen noon e jumaare be e jumaare haray ɗe mari fottugol ɗo inviten sehuɓe men tiiɗuɓe fii ko wawa seenade ɗo andintina en fii diina meɗen kam ma fii ɗo ko yowdiri e piiji goo kadi ko tawata ɓeyda e wallitude en haray hannde kadi e juma hannde haray invité ɓe men ɓen hannde kadi ko sehuɓe men maketeɓe ko ustasi Abdoullahi woni ko ɓe makete e buumalol si tawi mi prononcie moƴƴa yaafede haray ko ɓeɗo hannde woni ko radio meɗen ɗo ɗe inchallah ren inniɓe ko saɗi ko tooli haray ɓeɗo ko imamu telen Amérique to ko Alabama e Birmingham haray noon minen kadi ko Birmingham min hoɗi kono ko UK kono ɓeɗo ko Amérique woni koɓe woni e Islamique société woni koɓe ɗumanni ɗon ɗum ko Amérique ton haray ko ɓeɗo woni invité ɓe men ɓen hannde haray ɓeɗo kadi ɓe waɗde université ton kono ɓe lannali taho université on kono haray ɓe waɗi université ton Al Azhar université woni ko ɓe waɗi haray ko droit islamique ko ɓe woni waɗude en tori ko Allah subahanahu wa taala on yo Allah newinanɓe ɓe lanna hokkoren suka maɓɓe kadi buy haray weltoriɓe fota inniɓe ko saɗi ko tooli ɓay haray jemmiɗo seeɗa min watta micro on e junngo maɓɓe inchallah usage en haray min noon ko saɗi ko tooli haray ɗo min andintina kadi haray usage en ɓe maaki ɓe jannay donc haray ko ha e 23h0 woni ko ɓe woni wondude e meɗen ɗo ko ɗum woni ko l'heure goto haray manki seeɗa ɓay haray leeti seeɗa e kono ɓay haray ɓe mari programme goo haray ɓe wata feƴƴude ɗon inchallahu e usage ba en naatoye so tawi hara lande hino toon ɓe e usage ba en naatoye wallito en ko guere lande ɗon inchallahu haray hande noon programme meɗen on ɗo ko fii ko ɓantata leñol ma ko liɓata leñol haray usage en woni en yewtude ɗo biru ko Allah subahanahu wa taala on arsikiɓe hara en watti micro e juuɗe maɓɓe usage men non ko saɗi ko toolde bisimillah on jarama haray en yetti Allah subahanahu wa taala minna bismillahi rahmani rahim ko adi ko misa amina assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe an tedduɓe kawnirɗo wo e aduna on e laalagal hoore ndiɗo leydi haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo en julɓe inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yettude Allah subhanahu wa ta'ala yetta nulaaɗo meɗen on mi jarno on onon musidɓe am aray ko wono bandiraɓe meɗen neniraɓe men makiri ni aray en yewtay ko yowiti e ko ɓanti leñol e ko liɓi kadi leñol haray ɗo en fuɗɗo noon ɗum ɗon haray hiɗen andi haray si tawi neɗɗo no faala wadde dawla ma ɗum leñol makko yo ɓanto haray mo haton jini e piiji tati haray aranum ɗum ko haton jini koko wiyete alfariq ko woni fedde ma ɗum team ma équipe tawata ɓen ɗon yimɓe ɓe on équipe ɗon ma ɓe nden fedde ɗon tawa hiɓe nanodiri hiɓe faamodiri hiɓe teddidiri ma'ana go'o hiɓe yiɗidiri hiɓe yurmodiri teddungal no hakkundeji maɓɓe ɗimmum ɗum hiɓe haton jini e ko wiyete hidaya peewal tawata ko ɗon ɓe yiltitoto si ɓe oñike ma si ɓe faalama oñade tammum ɗum hiɓe haton jini e nokkure aray e faamu an no mi ƴettiri nde yewtere ɗon noon nulaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe wonno makka ɓe tawno communauté maɓɓe on leñol maɓɓe ngol ɓurnongol ɓoylade e leƴƴi ɗin nde tawno ɓeɗo yimɓe arabuɓe yarugol beere e jeenugol e warudirgol ɗum no wa'annoɓe wa wi'eten yarugol ndiyam ko ɗum wonno jikkuji maɓɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko e ley ɓeɗo noon sorti
kono ado hay o nulede tawi o woni no hoolaɗo hakkundeji maɓɓe ñentinteɗo hakkundeji maɓɓe tawata hekefeero fof mushrik en fof no hoolimo halfinaymo gundoji maɓɓe e keyeji maɓɓe. donc e nder ɗum o heɓi ɗon équipe ko ɗum o heɓi sahabaɓe iwtirɓe ɓaawo makko tawi hiɓe yiɗidiri hiɓe yurmodiri hiɓe jonnidiri teddungal hakkundeji maɓɓe e yiltitay kadi ɓe jogii ko wiyete peewal ngal ko ɗum woni alqur'ana on tammun ɗum kono tawi ɓe jogaaki nokkure ɓe heɓi joni équipe kono ɓe ɗuuɗa ko seeɗaaɓe kono ɓen seeɗaaɓe tawi hiɓe gomɗini hiɓe yurmodiri hiɓe yiɗidiri hiɓe jonnidiri teddungal donc ɓe heɓi kadi qur'ana on himo jippade e maɓɓe peewal ngal heɓike kono ɓe heɓali nokkure on tuma ɓe feri ɓe seeni madina nde ɓe seeni noon madina tawi gayni timmude ɓe heɓi équipe on ɗum ko woni sahaba ɓen qur'ana on woni peewal maɓɓe ɓe heɓi kadi nokkure ɗum ko madinatel munawwara koye nder ɗum ɗon ɓe waawi wadde ha o islamu hewta ka o hewti e nder aduna haray noon e nder ɗum ɗon wonɗen e yowitade ƴetta wi'a leñol fof ma fedde fof si tawi nde ɓantoto ko peetawa hinde jogii ɗiɗo piiji tati ma ko be tawa hiɓe yowiti e piiji tati aranum ɗum haray ko ɗoftagol mo ɓe ardini yeeso on ɗoftagol mo ɓe ardini yeeso on nde tawno nulaaɗo sallallah alih sallam ko kanko wonno udwa maɓɓe mo ɓe ñentinta kamɓe ɓe sahabaɓe tawi ɓe fof maɓɓe hiɓe iwtiri ɓaawo makko hiɓe himo yamirde ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo yamirɓe tippude ɗum ɗon en wi'ay aranum ɗum ko ɗoftagol Allah ɗofto nulaaɗo ɗofto mo hikkinɗen yeeso sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yewti ka deftere makko teddunde o wi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu o wi ko onon yo gonɗinɓe si wi amanon gonɗinɓe en fof hiɗen andi tugale gomɗinal ngal haray tugale gomɗinal aranum ɗum ko hoolagol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗimmun ɗum ko gomɗingol malaikaɓe makko ɓen tammun ɗum gomɗina nulaɓe makko ɓen nayaɓum ɗum gomɗina defte makko ɗen joaɓum ɗum gomɗina ñalande darngal jeegaɓum ɗum gomɗina koddoriye ko moƴƴi e ko boni e muɗum si Allah noon subhanahu wa ta'ala noddiɓe gonɗinɓe ɗe tugale ɗo jeego o wi yoɓe ɗofto ati'u llaha wo ɗofte Allah wa ati'u rasula ɗofto ɗon nulaɗo wa ulul amri minkum e jomiraɓe yamiroje hakkundeji moɗon haray ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni jokkugol deftere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala nden haray ɗoftagol nulaaɗo on ko jogitagol sunnaji ɗi kanko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko o waɗi maako o maaki maako o yi'i o jaɓi sahaba en no waɗa o jaɓi ɗoftagol yamirooɓe meɗen ɓen haray ulul amri minkum haray ko ɗoftagol ɓe eko ɗoftagol ɓe eko ɓe yamirta ko ɗum woni ɗoftagol Allah harana ko yeddinta Allah haray ko ɗum ɗon yilti Allah subhanahu wa ta'ala o gaynitori aya on o daali fa in tanaza'atum fi shay'in wosi tawi on lurri e hunde ɓay banu adama ko be lurra aray wonde tawa mo be no jogi miijoji goo yeddotiral be ar o inni noon si tawi on poɗodiri wo yiltite farudduhu ila Allahi wo yiltitoɗen ka deftere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala war rasul e nulaɗo makko on
joni en yahi ka deftere makko ne ndaare ngal lurral men ngal heɓuɗen ɗon si tawi ngal ɗo lurral en yi'ali ngal ka nder deftere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yehen ka sunna makko sunna nulaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam en yi'ay ton ɗon o inni in kuntum si tawi on laatike tuminuna ko on gonɗinɓe billahi Allah wal yawmil akhiri e ñalande darngal si tawi hiɗen gomɗini Allah hiɗen gomɗini ñalande darngal kanko Allah subhanahu wa ta'ala o daali si en poɗodiri si en yeddotiri yiltitoɗen e makko kanko Allah ka deftere makko e ka sunna nulaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallam so tawi ɗen gomɗini Allah hiɗen gomɗini ñalande darngal o inni dhalika waɗugol ɗum ɗon koko yewtaɗen ɗo ɗoftagol Allah ɗofto nulaɗo makko ɗofto yamiroɓe meɗen ɓe ardinɗen yeeso o wi khairum ko ɗum ɓuri moƴƴude wa ahsanu bal ko ɗum ɓuri moƴƴude ta'wilan battane ma joddi haray e nder ko faamuɗen ɗo kon e o aya mo Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗo wono yewtirɗen noon aranun ɗum si tawi leñol ngol ko beengol ɓanto si tawi leñol ngol ko beengol yaara yeeso si tawi ɓen nden fedde ɗon ko nden ɓende ɓanto haray premier on aranun ɗum ko yo taw hiɓe ɗofti Allah hiɓe ɗofti nulaaɗo makko on hiɓe ɗofti ɓe ardini yeeso ɓen haray ɗum ɗon ko go'o ɗum noon haray yino ara e misalu ndaaren si tawi neɗɗo mo ardinɗe yeeso on ko o yamirta kon tawata ɗum ɗo wona ko moƴƴanta en ma ɗum koko yeddinta Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗon tu woni en yamiraka wono nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam o imminno fedde e yahugol hare o waɗi hoore maɓɓe neɗɗo gooto yo wonu ardotoɗo ɓe nde ɓe yaltunoɓe yehi oɗo ardiɗo ɓe o yi'i e ɓeɓe o wondi hunde o tawi on tuma o yamiri ɓe yoɓe mooɓu leɗɗe ɓe mooɓi leɗɗe o landi ɓe taho o wi ene nulaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi'ali wondema yo on ɗoftolam ɓe wi ey ko non woniri nulaɗo maki yo men ɗoftoma o maki kanko oɗo neɗɗo wawa mooɓa nelan leɗɗe yorɗe ɓe mooɓi leɗɗe ɗen o wi o huɓɓe yiite ɓe huɓɓi yiite on tuma o fiwji e hoore ɓeeɗo o wi ɓe naatuka nder yiite on tuma gooto e kamɓe yimɓe ɓen wi'i wondema ɗum ko suka o wi'i ko sabu ɗum ɗo woni ko min dogiri min yehi kanulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko sabu nge yiite min dogiri min yehi kanulaaɗo ko fiyota min naato e ngeññande darngal o wi min noon ko mi wiyata hittinen yehen kanulaaɗo sallallahu alaihi wasallam landoɗen mo si kanko nulaaɗo o yamiri en ye naato e magge naaten e magge so o yamiri en kadi wota en naatu hara en naataali nde ɓe arnoɓe tawi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yeetimo ko oɗo hoorejo maɓɓe on yeetiɓe kanko nulaaɗo ko hundugo maakuno o wi law dakhaltumuha si tawno on naatuno nge yiite ma kharajtum minha on yaltatano e magge abadan pooma innama ta'a ande ɗoftaare nden fil ma'rufi koko e moƴƴi kon ɗum ɗo holli haray mo ardinɗe yeeso on ko en ɗoftomo kono noon si tawi o yamiri en ko wawata tawa koko bone wonande en ma koko yeddinta en Allah subhanahu wa ta'ala en wawatamo ɗoftade ko ɗoftoto enmo e ko e moƴƴi ko noon kanko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o maaki e hadise goo o wi as-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyati
fa ida umira bima'asiyatihi fala sam'a wala ta'a. on ko nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam o maaki nanugol e ɗoftagol e dow kala neɗɗo julɗo haray hino waɗɗimo waɗugol ɗum ko o yiɗi e ko o añi. fodde man o yamiraka yeddugol. so yamirama noon yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala haray o alaka o heɗito ka o nana ma ka o ɗofto. ko noon kanko nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam kadi ɓe maake hadise go'o wondema on hadise hajjatul wada'a toon ɓe waɗi hajju maɓɓe nguɓe waɗi ngun eɗen geli nulaaɗo ko hajju gooto waɗi. ɓe maaki kamɓe nulaaɗo walaw istamala alaykum abdan, si tawi ardinama e moɗon jiyaaɗo yaqudukum bi kitabillahi, hara himo ardini on e deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden. hara ko deftere Allah nden o woni e ñentinde, ko nden o woni e ñaawirande on, ko nden o woni e ardorde on. nulaaɗo maaki isma'u lahu, nananemo wa ati'uhu ɗoftoɗon mo. haray hadiseji busno woodi e ko yowiti e ɗoftagol mo ardinɗen yeeso teddina mo yiɗa mo. ko noon kanko nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki e hadise goo kadi man ra'a min amirihi, kala yiiɗo immorde e ardiɗo mo on e mo hikkini yeeso on shay'an hunde fa karihahu, tawi mo añi nden hunde falyasbir, yo o muñño. fa innahu laysa laatantako hay ahdun hay gooto yufariqul jama'a mono seeda e fedde nde yalta e fedde nden shibran ko fotata e sogonal ko fotata e cuɓal fa yamutu o maaya illa si wona mata o maayay maytatal jahiliya, mayde majjiyanko. haray ɗum ɗo ko holli en wondema ko yen ɗofto oɗo neɗɗo mo ardinɗen Allah, kono ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftotoɗen taho, ɗoftoɗen non nulaaɗo makko on, ɗoftoɗen non mo ardinɗen yeeso. haray ɗum ɗon no holli wondema wono misal mo adduɗen ɓaawoɗa on, oɗo neɗɗo nde o yamirno ɓeeɗo sahabaɓe yoɓe naatuka yiite, tawi ɗum ɗo wawaɓe moƴƴande, sabu ɓe andi ko ɗum ɓe dogi ɓe yehi ka nulaaɗo ko hulugol yiite jahannama, ɓe dogiri ɓe silmiri, donc ɓe wawali mo ɗoftade ɗum ɗon. kono nde tawno nulaaɗo no wooduno himo woodano on tuma, ɓe yawno ɓe yilti ɓe landi nulaaɗo. si tawi nulaaɗo yamiriɓe ɗum ɓe wawi yawde, sabu Allah subhanahu wa ta'ala no yeetiɓe yoɓe ɗofto Allah, ɓe ɗofto nulaaɗo. kono nde tawno ɗum ɓe yahu. ko noon kadi enen kadi si tawi e woodi neɗɗo mo ardinɗen yeeso mo teddinɗen, haani ka ɗoftoɗen mo bil asafi sadidi, ɓurno sattude e muraadu non. haray no jurmi ko tawata fedde janɗirde ni, tawata woodaɓe accanɗen, wooda accanaɓe, wooda teddinaɓe, tawata ɓen ɗon si ɓe yewti en waway faamodirde jokken ko Allah yiɗi yarli kon. si ndaari e misal ɗoftagol neɗɗo mo hikkinɗen yeeso no jeeya e muɗum, nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ñande goo ɓe imminno Khalid ibnu Walid délégation yahugol hare, no tawa e on délégation Ammara ibnu Yasir. ɗay ɓe yehi ɓe ɓadoyke hoɗo ngon, ɓe moƴƴini nokkure ka ɓe wona haa weeta si ɓe naata e hare ɗen. e nder ɗum yimɓe gonɗon hoɗo nde ɓe nanno inde ɓe julɓe ari, ɓe fo maɓɓe ɓe yalti, ɓe dogi, ɓe suudi. woni haa ka jemma e ndeɓay jimmini gooto e ɓen yimɓe kanko o dogaali, balko honɗum o waɗi, o immi o ari o tawi julɓe ɓen ka ɓe woni ɗon, o landi fi Ammara ibnu Yasir, ɓe hollidiri ɓe ɓeɗi ɗon. on tuma o yeetimo, o wi'i kanko oɗo neɗɗo, o wi'i inni no min qad aslamtu, mi silmi, ko ɗoni mi woni julɗo, wa shahidtu, mi seedike an la ilaha illa Allah,
mi seedike ala reweteeɗo e goonga si wona Allah wa anna muhammadan mi seedike kadi annabijo muhammad abduhu ko jeyaaɗo Allah wa rasuluhu ko nulaaɗo makko o inni noon wa inna qawmi yimɓe am ɓen lamma sami'u bikum nde ɓe nanno fiimon harabu ɓe dogi o wi ɓe dogi amma noon wa inni no min baqaytu mi heddike o landi ammara o inni fa hal islami nafi'i hadan wa illa harabtu o wi yarli komi silmi ɗo kon ɗum ɗo wawaylan nafude janngo ɗum ko yawmal qiyama ka nafatalan min kadi yomi dogu on tuma ammara yetimo radiyallahu anhu o wi balɗum ɗon nafete ñiiɓu wonu on tuma oɗo neɗɗo woni ka hoɗo makko o yiltiti o woni ka hoɗo makko kanko e ɓeygure makko e jawdi makko nde weetuno Khalid ibn Walid naati e saare nden kanko e njaabareɓe makko ɓen kanko e sooriɓe makko ɓen ɓe tawali hay goto ton sina oɗo gorko on tuma o nangi mo o jaɓi jawdi makko ndin nde ammara nanno ɗum ɓay ammara humpitike ɗum o ari o tawi Khalid o wi'ani mo accitu oɗo neɗɗo gonɗi o silmino haray min mi ƴettanimo garanti ko neɗɗo julɗo Khalid wi'i mo wondema ko hombo wonuma an tawata a waway tefande goɗɗo yeeso an e ma'ana goo komin woni lamɗo on komin woni président on komin nulaɗo waɗi e hoore mon ko honno arata yetoɗami yamirami nder ga poɗodiral woni hakkunde maɓɓe haa ɓe yennidiri nde ɓe yennidirno on tuma kanko ammara ɓe hewti ka nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yeeti nulaaɗo dagini ko ammara waɗi kon wondema on ɗo neɗɗo koyo accite kono nde tawno position makko kanko ammara e oɗa ko wi'eten kon macca ngaku ngun kanko Khalid o wawali muññaade poɗodiral woni hakkunde makko e ammara haa ɓe yennidiri ka nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam nde ɓe yennidirno ɗon on tuma nulaaɗo maaki kanko Khalid kan o yaafoto o wi'i ene nulaaɗo a accay o neɗɗo o jiyaaɗo yennalam a accay o jiyaaɗo yennalam on tuma kanko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Khalid wa ayyo Khalid la tasubbu ammaran wata yenno ammar fa innahu man sabba ammaran kala yennuɗo ammara yasubbuhu llahu Allah yennaymo wa man yabkhadu kala tikkanɗo ammara yabkhaduhu llahu Allah kadi tikkanaymo wa man yal'an kala huɗuɗo ammara yal'anhu llahu Allah kadi huɗaymo nde ammara nanno ɗum o seytini o immi o yehi tawi mettimo honɗum mettimo wonako haray wonako Khalid yennimo kon bal koko tawata ɓe boni needi yeeso nulaaɗo ɓe waɗi ko ɓe hanano wadde ɓe poɗodiri ɓe yennidiri nde tawno nulaaɗo ko kanko woni ardaniɗo ɓe on ɓe teddinimo kanko ammara o immi o yehi on tuma Khalid jokkitimo nde Khalid jokkitinomo torimo yaafuye nangi dolokke makko on torimo yaafuye on tuma ammara jaɓi yaafuye on weltodiri e makko julɗo e julɗo ko noon kadi haani wadde hara ɗum ɗo ko holli ɗon ko on tuma fa anzala allahu Allah jippini azza wa jalla qawluhu ta'ala ati'u llaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ɗofte Allah ɗoftoɗon nulaaɗo makko e ɓen ɓe hikkinɗon yeeso haray fi wata yewtere nden jootu go'o ko ɓanti leñol ko teddingol maɗum ko ɗoftagol Allah ɗofto nulaaɗo makko on ɗoftomo ardinɗe yeeso Allah subhanahu wa ta'ala no okki en hande yimɓe boyi tedduɓe hakkundeji meɗen janguɓe haa seeditana e jangi ɓeeɗo si landama tawata
en waaway heɓude ko jiɓuno en kon. Mi waawata toɗɗaade ɓe fof ɓalhiɓe ɗuuɗi mi suɓay tun patato pet e maɓɓe ɓe mi jooɗii mi heɗiti ko yewtata ɗiɗoɓe ɓen mi yiiri ɓe yitere am mi yewtidi e maɓɓe oya on mi nanuɓe hiɓe maaka e radio kañumma e ka téléphone haray ɓen homɓe woni ɓen goo e maɓɓe ko docteur wuuri hafisahullahu yo Allah subhanahu wa ta'ala renuɓe aynana en ɓe ɗimmo on ko Alhaji Boubacar Njare tataɓo on ɗimmo on ko Alhaji Boubacar Njare tataɓo on o docteur Tahiru hafizahumullahu yo Allah renuɓe fo maɓɓe ayna ɓe haray ko hunɗu waɗi mi janti ɓeeɗo tato haray ko mi jantori ɓeeɗo tato ko ɓe yewti en e ko ɓe waaji en mi faami e nder mum wono siɗen faala needi e ko yowiti hakkundeji meɗen e ɓeygure meɗen e dendi islamu wallahi mi heɗitike ɗum e Cheikh Alhaji Boubacar Njare nde ɓe senino Amérique ɗo ɓe makuno makuji mi toroɓe yaafuye si tawi falji ko min hina kamɓe si tawi hinano ɓe faandorno noon mi yewtiri haray mi tori ka ɓe yaafolam ɓe yewti ko yoyti e jikkuji moƴƴi ɓe wino jeeya e jikkuji moƴƴi naneteɗi tawata siɗi nanama e ma an tigi a weltoto sa naniɗi ɓe wi neɗɗo ko yurmeteɗo neɗɗo ko yankiniɗo neɗɗo ko hunnowo ahadi neɗɗo ko hoolaɗo neɗɗo ko laaɓuɗo ɗiɗo ko jikkuji moƴƴude ɗiɓe makuno e nder maku maɓɓe ngun ɓe maaki kadi no toon jikkuji bonɗi ɗi tawata no wowle wano huɗugol wano wondugol wano nyo'ugol wano fenande wano waddidirgol wano yennugol ɓe addi yewtere gooto e nde yewtere nde ɓe makuno ɗum ɗo tawa heɓi duuɓi 10 e ko fawi bila ɓe maaki ngun makuɗon Dala Ibnu Qayyim o kamɓe maaki ɗum ɓe maaki Ibnu Qayyim wi'i e yewtere makko o wi'ete su'ul akhlaqi ko ɓuri bonde e jikkuji ɓe wi'i aljahalu ko majjere wa shahawatu e tuuyo wa zulmu e tooñe e nder ɗum kamɓe Cheikh Aboubacar Njare ɓe firti ɗum ɗon ɓe wi'i telemma ko wi'ete shahawu jokkugol beleɗe muɗum en guddan gañanidi fuu no naati nder ɗon e ko wi'ete nifaq amma ko wi'ete zulmu tooñe ko ɓe wi'i tikkere e haasidaku e konnagu e hulugol reedu fuu no naati nder ɗon kadi ko noon kamɓe ɓe makirno ɗum waɗi mi inni ɓeeɗo no tawa e karmukoɓe ɓe haanuɗen teddinde ɓurten teddingol heɗitoɗen ɓe si en lurri bal yahen ɓaɗoɗen ɓe kono fuɗɗoren ɓe e docteur Mouhamadou Wori hafisahullahu yo Allah subhanahu wa ta'ala renuɓe kamɓe kadi ayna ɓe nde kamɓe kadi nde ɓe senino Amérique ɗo makuno makuji e nder ɗum mi faami si tawi hiɗen faala faamude diina men kam ko yowiti e fiqhu e mazhab maliki e ko wona ɗum haray hino haani ka yiltitotoɗen e maɓɓe tawata en waaway landade ɓe falta en e ko wonɗen e yeddotirde e muɗum e ko wonɗen e faljude e muɗum ka diina meɗen so wi kaka julde woni kaka korka woni e kala ko faamu ko wiyete fiqhu e nder diina kam amma docteur Tahir mi heɗitike ɓe yewtereji maɓɓe boyi hafisahullahu ya Allah renuɓe haray si hay goɗɗum jilɓima hayɓi jiɓi liɓi haray hiɗa wawi landade ɓe sabu mi heɓi e maɓɓe faamu e komi yiyayno no yeddotire e ko yowiti e fembungal fembirayɓe ñande 7 fof ko ñande 7 kono ko honno timmirta 7 ko e maɓɓe kamɓe docteur Tahir mi faami ɗum ɗon amma ka docteur wurɗaɓe maku no maku kamɓe kadi ɓe maki si goɗɗo iwi Allemagne o waɗoyi docteur yagal makko ngal o arti kamen goɗɗo waɗoyi docteur yagal muɗum Saudi o arti kamen
tawa oɗa docteur makko on ko ñawndugol ɓanndu bal oɗa docteur makko on ko ñawnugol nder ɓarndu ɗum ɓernde nden. so ɗo yehi kalabitane mawɗo ma wonɗo yehi kalabitane docteur innemo yo ittu kufune o o itta kala ko watti o inna yo ɓooro mawɗo on ma neɗɗo on o ɗoftoto ɗum ɗon amma o iwruɗo ɗa so innimo Allah subhanahu wa ta'ala wi'i ɗum ɗo nulaɗo maaki ɗum ɗo sahabaɓe waɗi ɗum ɗo ɓal o nanata o jaɓata hay wadde o wi'a min ko komi tawri mawɓe an kon hare ɗum ɗo no aninilam ino anini miɗo andi yogaɓe meɗen boyi haray komi tori en ko en ɓurtu ɗoftagol haray noon min mi waɗi proposal ɗo mi feƴƴi e toɓɓere ɗiɗaɓere nde ɓeeɗo tato yo en daaru ko honno waɗirten ɓe docteur woori tawata kala ko faala ɗen e diina l'islamu kan ko yeddotirten par ce que ko jonnaɓe shahada ɓe woni docteur teddinen maako maɓɓe hara en innaali ko be enen kadi waɗen ɗa fedde ma waɗen ɗa fedde hara ɗum koye goo e komi waɗi wasiye e muɗum wono wiruɗen noon ko ɓanti leñol e ko liɓi leñol haray en faami toɓɓere aranere nden ko e ɗoftagol Allah ɗofto nulaaɗo makko on ɗofto kadi mo ardinɗen yeeso amma toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko ɓanti leñol ma ko liɓi leñol ko waasugol poɗondiral Allah subhanahu wa ta'ala o daali ka deftere makko o daali wa ati'u llaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala o daali ɗo kadi woyo en ɗoftomo kanko Allah ɗoftoɗen nulaaɗo makko on o hikkiti ɗon o watti ɗon o wi wota en poɗondir wota en yeddotir sabu result ko honɗum woni natija yeddotiral fatafshalu fofande lo'ere foofere e lo'ere aray honɗum kadi waɗata wa tadhabu rihakum doole moɗon cembe moɗon yaha o wi wasbiru ko yo on muññoɗon nde ɗon nodda muññoɗon so on noddama muññoɗon ko honno rewirton Allah subhanahu wa ta'ala muññoɗen accen ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon muññoɗen kadi ko honno wawete wondirde hakkundeji meɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o daali o wi noon muññe sabu Allah no wondi e muññiɓe en andi sen luutondirali sen poɗondirali doole meɗen yahata sen poɗondiri doole meɗen yahay ko noon kadi sen woni en teddinali mo ardinɗen yeeso en andi ɗon kadi foofere waɗay donc hara en muñña gongol e hara en poɗondirali ɗum ɗon ɓuri nde wawi opinion ɗe wawi poɗondirde e yeddotereji kono ta ɗum woni hare hakkunde meɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala o daali hollugol en wondema muñal e jogondirgol hakkunde meɗen ko hunde jonnede en doole o daali ya ayyuhallazina amanu idha laqitum fi'atun fasbitu wa dhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun o wi ko onon yo gonɗinɓe son hawrodiri e fedde heferɓe son hawrodiri e ayɓe moɗon wo tabite wota on poɗodir wota on yeddotir ɗurton jantagol inde Allah ngol jantagol inde Allah ɗo ko du'agol du'o toro Allah ballal e hoore hiɗen wakkili la'allakum tuflihun no gasa on foolay no gasa on malay ko noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o daaliri kadi e nder oɗo aya suratu tawba aya 61 kanko Allah o daali wal mu'minuna wo gonɗinɓe worɓe wal mu'minatu e gonɗinɓe rewɓe ba'aduhum yoga e maɓɓe awliya'u hino weldi ba'adin e yoga e maɓɓe no wallindirde yoga e maɓɓe no anani yoga honɗum kadi hikkiti ɗon ɗum ɗon ko go'o e ko wawata ɓantude fiingol ɗon leñol ko tawa hiɓe yurmodiri hiɓe yiɗidiri hakkunde maɓɓe ɗimmum ɗum ya'muruna bil ma'rufi hara hiɓe yamodira waɗugol ko moƴƴi tammum ɗum wa yanhawna 'anil munkari hiɓe yamodira kadi e waɗugol accugol waɗugol ko boni ayi ɓe haɗa
ko boni naya ɓunɗum wa yuqimuna salata hiɓe juula kadi waɓutuji maɓɓe ɗin jowi ɗi Allah yamiri ɓe yo ɓe waɗu joha ɓunɗon wa yutuna zakata hiɓe itta jakka e jawle maɓɓe wonande ɓen ɓe Allah arsiki ɗum Allah no arsiki ngol ɗo leñol jawdi hino arsiki ngol ɗo leñol yimɓe hino arsiki ngol ɗo leñol tedduɓe jeega ɓunɗum wa yuti'una allaha hiɓe ɗofti kadi Allah wa rasulahu e nulaaɗo makko o wi ɗiɗo jeego waɗuɓe ɗiɓen ulaika sifroɓe ɗiɗo sifaaji jeego ko ɗum woni hiɓe yurmodiri hakkunde maɓɓe hiɓe wallodira hakkunde maɓɓe hiɓe yomodira ko moƴƴi hiɓe haɗa ko boni hiɓe juula waɓutuji maɓɓe ɗin jowi e waɓutu on hiɓe itta zakka hiɓe ɗofti Allah hiɓe ɗofti nulaaɗo makko Allah wi sayarhamuhumullahu Allah jippina yurmende makko e maɓɓe inna allaha no kanko Allah azizun ko tedduɗo hakimu ñeeñuɗo ɗum ɗo holli wondema sen waɗi ɗum ɗon tun en yurmodiri hakkunde meɗen doole meɗen tiiɗay bal ko sen lundike ɗum ɗon en woni e yeddotirgol poɗodira en foofay haysi noon tawi ko en ujune ko noon kadi o holli en kanko Allah jogodiral meɗen ɗum ɗon no ɓeyda cembe hakkunde meɗen Allah daali wa atasimu bi hablillahi jami'a jogite ɓoggol Allah ngol on fof moɗon wala tafarraqu akkel lurrugol akkel lurral hakkundeji meɗen en lurrino ha tawi joni en wi'ay ne oɗo neɗɗo ko ɗo iwri ma ko ɗa o iwri en yiltitike seeɗa e tarika mawɓe meɗen en wattani yila mawɓe ɓen e nder diiwe 9 ɓe watti ɗum ɓe watti diiwe 3 haray ko e hoore nunɗal e hoore giggol e hoore tawi ko e laawol Allah ngol ɓe jokkuno Allah wala tafarraqu wata en seedu wadhkuru andite ni'matallahi alaykum nemaji Allah e moɗon islam mo okki on o waɗi on no wola haala woota e nder leyɗe 24 e nder Afrique hiɗen wola haala woota o waɗi en kadi en fof meɗen ko en julɓe ɗum ɗo to yonino ko tawa pottal woni hakkunde moɗen in kuntum is kuntum sanga laatino ɗon aada an kon ayruɓe fa allafa bayna qulubikum o wowidiri ɓerɗe moɗon fa asbahatum bi ni'matihi wontuɗon sabu nemaji makko ɗin ikhwana musibbe wa kuntum ala shafa hufratin minan nar haron latiki ende hore tone gayka yite fa anqadhakum minha o dandi on don kazalika ko wononi tigiri yubayyinu Allahu lakum Allah woni on e banginirande ayati ayaje makko den la allakum belade on tata dunon feewa dum do kadi dum do ko e maana on holli en ko banti leñol ma ko libi leñol ko bantingol ko wasugol yeddotiral hakkunde meɗen wasugol poɗodiral ko liɓingol ko yeddotiral e poɗotiral hakkunde meɗen amma sabu waɓutu on en aray ka toɓɓere sakkitorore tataɓere nden haray tataɓere nden ko simple nden ɗon ɗuuɗa haray ko haawitare accugol haawitare maana ko ɓantigol ɗo leñol go'o ko ɗoftagol mo hikkinɗe yeeso ɗaɓɓe gooto mo teddinɗen tawa en fof meɗen si en fof en yewti en faamodiraali tawa en yeltitoto e on ɗon o yewta o taññana en par ce que o taññiranta en sina deftere Allah nden e sunna nulaaɗo on iɗen mari ɓen hakkunde meɗen ɓe jannguɓe haa seeditana ɓeeɗo ɓe woni doctoraɓe ko ɓaɗi mi addane en exemple tato pet hiɗen mari ɓe buyi hakkundeji meɗen doctoraɓe jannguɓe haa seeditana wondema kala ko maapiɗen e islamol landoɗen ɓe amma toɓɓere tataɓere nden ko haawitare wiigol hiɗen ɗuuɗi ɓuri fof miɗo jaɓi ɗum kono nden haawitare ɗon kadi ndaaren ko honɗum waɗuno e masalan lundagol neɗɗo si tawi o hikkini yeeso o yamiren en salike ko honɗum wanno gere ɗen Uhudu julɓe ɓen hiɓe ɗuuɗuno ɓe gere ɗen Uhudu ɓe ɗo hiɓe tonnun seeɗa hiɓe ɓurno fewdo Badri kono nde ɓe lundino nulaaɗo ko yamiri ɓe taɓe yuka hoore fello e yii ko honɗum waɗuno ɓe foolano amma haawitare nden gere maɓɓe ɗen hunayni tawno ɓe hunayni ko ɓe guluuji 12 julɓe haɓooɓe kono ɓay ɓe yii hoore maɓɓe ɓe ɗuuɗi ɓe haawiti
ɓe haawiti e nder ko ɓe haawiti kon ɓe tawi goto ɓe inni goto foolataɓe hande sabu nafanɗere hiɓe ɗuuɗi heferɓe ɓen mushrikina en ko ɓe guluji 4 julɓe ɓen ko ɓe guluji 12 Allah daali subhanahu wa ta'ala laqad nasarakumullahu gomɗi allahu on wallino on kima watini kasiratin e nokkuri ɗuɗuɗi e gereji ɗuɗuɗi e probléme ji ɗuɗuɗi Allah wallino on wa yawma hunayni e ñalande hunayni kadi hunayni ñande hunayni kadi nde nokkure ko hakkunde Taif e Makka woni walla ko hakkunde Taif e Madina woni karmu koɓɓen faljita e lanɗon leeta donc o wi is a ajabatkum tuma nde hawnuno hoore moɗon kasratukum ɗuɗugol on guluji 12 heferɓe ɓen guluji 4 wiɗon ɓe foolata on falam tuhni ankum kono noon yo duncano e moɗon nafano on sey an ay hunde ɗuɗugol moɗon balko honɗum wa daqat aleykumul ardu leydi ndi ɓittanno on bima rahubat e ko ndi yaaji ko fof ndi ɓittanno on summa tawallaytum hooti huccituɗon mudubirina ko on doguɓe summa anzalallahu defti Allah jippini sakinatahu deƴere makko nden ala rasuli e dow nulaɗo makko wa alal muminina e gonɗinɓe ɓen wa anzala o jippini junudan kono lam taraw ha ngu on yi'a onon on yi'ata wa azaba allazina kafaru o letti ɓen yedduɓe wa zalika ɗum ɗon jaza'u woni joddi alkafirina yedduɓe ɓen haray komi sortata e nder on aya ɗon ko wasugol yeddotiral acce ami wasugol haawitagol ɗuɗugol meɗen na'am yo Allah ɓeydu en ɓuri ni kono ɗeɗo toɓɓe 3 woni ko liɓi leñol woni ko ɓanti leñol go'o ko ɗoftagol mo ardinɗen yeeso ɗaɓɓen gooto hiɗen mari ɓe boyi mi toɗɗanike en ɗo 3 yo docteur wuuri wonan en uduwa e kala ko yowiti e affaire enen pullo Fuuta mi torike on mi jeeji on ko wasiyam ko opinion mi addi ko feere mi addi min naali ko be ɗum sabu komi ɓurɗo jolde e alluje woni on e yewtude ɗo na gandal woodi marɓe gandal no woodi boyi hakkundeji meɗen tawa min on mi hanano yewtude docteur wuuri wonanayi ɓe wona takko maɓɓe Alaji Boubacar e docteur Tahiru par ce que neɗɗo ko andi fof no woodi anduɗo ɓuri mo tawa kamɓe kadi ɓe waaway diisondirde e ɓen ɗon si hewti feere e ƴettugol feere haray ko ɗoni komi tori on ɗimmum ɗum koyen waɗu ko wiyete e pottinen to poɗodiral mi nani no wi'e hakke ma mawɓe men ko yiɗidirno mi nanu no wi'e mi andasi kono woniri ɓe maaki mawɗo on laɓe ƴettuno gorero okki mo timbi mawɗo timbi daari gorore nden winde gorore modino laba nde ɗo nanin hande e mayre balko mawɗo timbo on hande e nde ɗo gorore o jetti nde o nuli o naɓandi nde mo timbo on ɓayde hewti timbo mo timbo on daari gorore nden himo andi ko nde timbi nde iwri o wi modi nde ɗo gorore no laba nde ɗo namin hande e mayre nde ɗo komo labe on hande e mayre nde yiltiti ka nde iwi ɗon ɗum ɗo ko ni mawɓe men yuɓɓodirno ɓe yiɗidiri ɓe waɗi ko wiyete majlisi shura ɓe ndaari gaynoɓe ɓen ɓe fof hiɓe gayna kono ɓe ndaari no ɓe ɓurdi noon ɓe ɗumanni nde Cheikh Oumar Fouti o arno Fouta Diallo nde tawno himo ardi e gaalaji 3 mawɓe men ko wi'uno wonde makko 2 tawruɗamen ko qala ta'ala e qala rasulu ko Allah daali nulaaɗo maaki wona gaala 3 tawruɗamen ɓeytino ɓe yaltinimo e nder Fouta Diallo fi honɗum fi kala ko ɗengal gotal ɓe wowlayno kono nde tawno laawol makko ngol e laawol mawɓe meɗen ɓen wona gootu yaaɗuno ɓe ɗumannino ko mi torike on mi jeeji on musidɓe an ko laaɓal reedu men e yaltinde e meɗen ko wiyete nasiha haray acce yowitoro ɗen ɓeeɗo karmukoɓe meɗen e kala mo yiɗuɗon ɓeyditande e meɗen e ɓeeɗo 3 ɓe ardo en ɓe fewjana en sabu ɓe fewjanta en sina ko Allah yiɗi yarli mi torike on mi jeeji on
haray mi hattay waɗo o no woodi boy ko mi ɓeyduno wafanno ɓeytude kono sabu tan on mi wawata haray tawi faljere no nder ton haray ko immorde am min Abdoullahi Diallo si tawi faljere no ton ko immorde am kala ko woni ton e moƴƴere e peewal ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala haray ko paykum moɗon mo towa alluwal wonno on e yewtude mi wi'a on kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. نعم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مودي ما شاء الله الحمد لله رمي ويلتك فتك وانا سيدة hara hande kadi woni yewtere findinayde en surtout fewndo oɗo saayi ko wonɗen ɗo soɓe no haray ɗum ɗo kadi koko hatton jinno e yewtugol haray en itti Allah subahanahu wa taala ko Allah newinani on kon andintini on yewtangol en suga ɗum ɗo kadi sabu no haray hiɗen hatton jini e suga ɗiɗo pijinini moƴƴa ko wona seeɗa haray men weltike fota yo Allah yoɓɓon ko ɓuuri e moƴƴude waɗa joddi ndin aljanna yo Allah subahanahu wa taala on waɗa on ɗum ɗo ñande woni jawdi e ɓiɗɗo nafata yo Allah subahanahu wa taala on waɗu jama on kadi fof jento ɗum ɗo koko yewtuɗon ɗo calcula moƴƴa mijito moƴƴa e nafitora sabuna yewtereji gono toon soɓe a wattanta yiili kene ha nanaɗi fuɗɗa noon mijitade yo Allah nde ɗo yewtere nafire nafa e yimɓe men ɓen ɓe fof maɓɓe e kala julɓe on ɓe ɓen kadi ka hoore leydi haray vraiment min weltike fota ko wona seeɗa haray joni ɓay haray ko ha 23 heures haldunoɗen hino noon fayda yoni ko 4 minutes lutti ɗo mi anda si dot si honno usaji en si ɓe wawi seenade tawi hara on hirodirtono ɗon kene so tawi tammon on no lutti seeɗa tawi noon kadi ara tawi mon hara yoni kadi hara ɗon kadi min accita on inchallahu ndara simi naray mi siɓe nder toon aray mi salmini ɓe fof maɓɓe mi torike ɓe yaafuye faljereji ɗi mi waɗi nder gaaɗin haray mi torike ɓe yo ɓe faljito en haray ko mi ɓeydata torade heɗitiɓe ɓen fof e fof maɓɓe minen heɗitotoɓen haray hiɗen ɗuuɗi dartinoɓe ɗen ɗuuɗi dartoɓe haray karmukoɓe men ɓe dartinten ɓen mi torike en mi jeeji en fof meɗen ndaren guutum e ko ɓe maaki gollitiren sabu mi weeɗi nande no yewte si karmukojo ari Amérique ga ma o hammi Europe ɓe inna karmukoɓe no wawi makude karmukojo eɓen no wawi yewtere kono mi lando ɓen wowluɓe ɗum minna ko honɗum faamuɗa e ko karmukoɓen yewti tawa o wawata alan addande hay yewtere konngol gotol ngol o inni ko ɗum ɗo mi faami bal ko wiyata karmukoɓen no wawi yewtude ɗum ɗon haray no aanini e an hino sunnalan sa sayibu nde arno Amérique ɗo ɓe wi'uno aduna o mi felliti aduna o liɓay en ɓayno en felliti aduna o liɓay en ɗaɓɓen ka o liɓa en hara kaka en helata mi nanno ɗum ala docteur sa sayibu no yewta ɗum Amérique ɗo haray ko ɗum ɗon toon komi ɓeytata toon mi torike kadi yaafuye haray ɗen jogii karmukoɓe men boyi ɓe naatali ga e naatuɓe ga haray ndaare komi yewti ɗo kon e selli noon ko selli kon ko sella kon aron innon moodi haray hinani hanuno haray miɗo ɓuri weltorde e muɗum mi torike kadi yaafuye kadi haray min on tangan on gasilan jogiiɓe mi fiinata e 4:16 ɗo goɗɗon sa noddilan nanen on son wattani yila wanno interrupte muɗum haray on yaafoto mi wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal